Wat lah hakano jingle kairo u Cristiano Ronaldo umju pe banle ialah kejong kekam jungu Batsha pelim ke Real Madrid haka Manchester City ia bteng ke Arsenal ban khurnam job haka Champions League bat hato Xabi Alonso unsha sak na sampai hadu bukut kenek video bat ngapnya sobai pi perlok sya kenek channel lada pisngotonat igi kubor sport wat kelet bat subscribe like bat sahab ia ke video teh oi perlok haki jingil ka Champions League jong kemash ke bahan riu apdeng ke Arsenal persya ia ke Club Brugge ke Arsenal kala yepteng ban khurnam job da ka bakala laban pelim ia ke Club Brugge lale not cool bat hakin riu tuli jingil ka kala job paro ndrusin haka Champions League bat lesha thep cool tang si gol bat yo bat ban thep hadu kan nyo tili ki gol bat ban yo ban bat haka kerdan ka banengkong haka mi ikin pon jong ke Champions League bat kut ka PSG haka jingi khai leng ban not lanot cool persya ia ke Athletic Club ke Juventus kala laban job ia ke Pofos arla not cool ke Dortmund kala khai bat ke Bodo Glimt arla cool ke Benfica kala pelim ia ke Napoli arla not cool ke Leverkusen bat ke Newcastle arla kilekut haka jingi khai kat bah wepat ke jingi kun apdeng ke Real Madrid persya ia ke Man City kala laban pelim ia ke Real Madrid haying jongka Santiago Bernabeu leng bah lewi cool ia kitegi gol le ban thep daw orile bat ohalan leng bah penalti ka Wayne Rodrigo nak bentak ke Real Madrid bat hato Xabi Alonso ubedi ukus jong ke Real Madrid unsha sak nem na ke klub Real Madrid namar haki pratali hijing lekai ke baladep ulala ban penjob tang Arsen bat ke jubab ke dei bagi babun hiki player jong ke Real Madrid ki Christian bat support yo Xabi Alonso bat 4 kemi lenti ia uban no na ke klub Real Madrid bat kene ke dei ka making point jong ke Champions League adin ke match ke ban riu bat ia bteng thep gol u Cristiano Ronaldo aman laki jingi lekai kata hak jingi lekai friendly match apdeng ke Alweda persya ke Al Nassr kala laban job saula arkul ka wele yo ban thep da Ronaldo kat baki dang ban kre ban sedang biang ia ke Saudi Pro League hak bak Al Nassr kadang bat hak kerdan ke Bangkok